veče, poštovani gledalci. U današnjem klipu bih iznao svoje mišljenje i zaključak do kog sam došao čitajući i gledajući mnoge stvari, ne samo na YouTube-u, nego i ovako. Mislim da će 2033. se zacariti Antihrist u Jerusalimu. Evo zašto, pa sad je 2022. godine, a tako, znači pre 2022 godine je Hrist sišao na zemlju, plus 33 godine su godine njegovog stradanja, kada pre 2000 godina, znači kada uzmete 2000 godina plus 33, dođete do 2033, a takođe možete da gledate i po vrhovnom stepenu u masoneriji, to je 33 godine, jer ja smatram da oni slave, to je moje mišljenje, ja smatram da oni slave kada je razapet Hrista, on je razapet u 33 godine, znači opet 2000 plus 33, to je 2033. godina i mnogo im se žuri na gradnji Solomonovog hrama, znači sve je spremno, taj hram je građen kao protivljenje Bogu, to dobro znate, pa je sravljen sa zemljom od strane tog istog Boga. Tako da oni hoće, satanisti hoće opet da ga grade i nažalost ide se ka tome, a i smatram da kako se ljudi ponašaju i koliko je celo čovečanstvo ogrezlo u grehu, da je đavo na zemlji, znači da je prisutan i da ga spremaju za to. Jer baš im se žuri, a i ljudi su onako postali jako depresivni, ili su sa druge strane totalno poludeli i ogrezli u greh. Mislim, uvijek je greha bilo i bluda i svega, ali današnje vreme pogotovo i ubistva i silovanja i sve, tako da evo da se prekrstim, Bog nek nas spasi od svog zla, pa i od zacarenja Antihrista, koji kako moguće, tako da Bože spasi nas i pomiluj, eto.